Чегара. Алып чыккыла мына олай. Проходите с ним. Здесь я новый сотрудник, я никому не знаю. Беріңіз, келіңіз. Келіңіз маған беріңіз. Беріңіз, кім? Шералы кім бұл? Алло. Алейкум ассалам. СКП? Шералы ке, аха. Қанша өткіземіз мұны? Қанша өткіземіз бе? Документ ештеңесі жоқ болсын. Нурлан деген кім? Нурила? Нурила деген кім? Нурила деген кім? Бұл жерде жоқ екен ғой, Нурила деген. Кім арқылы өтеді? Докторға берейін бе? Hazır. Alo. Aleyküm assalam. Men Şeraliman, doktor Mesut'dan. Qaysi Sherali kechirasiz, men bu yerda новый сотрудникman. Kimsiz? Qirg'iziston. Siz kimsiz? Bu yoqning dokumentlari yo'q-ku, biz qancha o'tkazamiz? Covid dokumentlari yo'q-ku. Qaytib ketib, shu analizning rezultatini olib, Covid dokumentlerini turlab kelsin, anani o'tkazamiz. Daim qancha o'tayotgan? Kechirasiz, men qancha o'tkazayin? Burada qancha o'tgan? 3000 dan qaytib o'tadi. Tıyının berevi tıyının, somun berevi, akçasın berevi. Akçasın verer. Qancha beradi? Bilmadim, qayerda qancha pul bor ekan. Hozir puli ham yo'q edi. O'shaning buyoqdan o'tib boraman. Sizlarga borganim pul topam. Ha, siz berib o'tasizmi? Bir xudoga yordam qiling, men doim doktorman. Klinikada. Ha, klinikada u. Bu yerda kim bilan qaysi doktor ko'rishlangiz? Bilib qoldi. Siz hazır qayerdan qayerga o'tyapsiz? Вы русская? Вы откуда, куда проходите сейчас? Я прохожу через Киргизию, Узбекистан. Через Киргизию, Узбекистан сейчас проходите. Все. Чегара. Алып чыккыла мына олай. Проходите с ним. Барат. Алып баргыла, давайте. Qaysi жерге документ неме кылып? Будан азыр давайте, кагаз менен. Бул ким менен сүйлөшкөн?